صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Allah Ta'ala na ngasi ito na thumbnail from nasi ko kubul to bigosan nasi ko Allah Ta'ala ito kirim budget takay na anay yauda na sihat ano sang afiat chalo yan thandi ba sumena usat chalo yan thandi ba sumena sidi ko ko Allah Ta'ala ito kirim po thandi ko isa na masang afiat to Allah Ta'ala ito kirim po isa tina bigosan akhirat ki chopa se mamuli ki chopo ero akhirat kana ko misa ka machopa dunya sing bagi chopa hai gado aduna matam ko de magtai ko na Allah da dua mani jagani maduri kari hai na Allahumma inni a'udhu bika min khizyid dunya wal akhirah. Allahumma inni a'udhu bika min khizyid dunya wal akhirah. Ya Allah nahang naibu dunya masung akhirat ani magki chopa degi se nabiyo hifazat biyo kan biyo hai Karigum bay ko na Allah Ta'ala dagi masigisi to ya ni ho bata ragadi inshallah Ta'ala dunya da sui ko Allah Ta'ala ni sabbi nabi gani amasong akhir to Allah Ta'ala ko kedi mo sabbi nabi gani ai ko peding mag iko gi amal sina iko na gyan tarak ko dagi lauraga siro fo bay ko na Allah Ta'ala gi ibadat punsilen gi bata ragasu ai ko gi amal sina ai ko bu janat pukat paai basidi oi thokra bawane Maram di kari gino haba kanda ikoi na tori ba kudi magsi ikoi na budi tauri hai na khanja bata raga su ikoi na tori ba se akka tukatihi habi Allah Ta'ala kana pama mo adu maktada ikoi to ngamdi adu na maram moy raga ni ikoi na namaz sonda loira matunga namaz hek loi baga astaghfirullah 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 ne istighfar hum lag tauri se adu gi matunga alhamdulillah na tragana Allahu akbar Allah ge mati magun thagat wahai ani ahum mari ko na hari se kari gino aba kan istighfar ko na tauri se aina tawfi ba thabuk son se bana mas to phat ba thabuk oi bagi nauzubillah du ginatte namaz son se badu na tragana aina ibadat tawfi badu Allah na pam mo adu makka tawfa ngam hauda bagi da makta soi ki balan ki ba awat apa yau ki ba kudi maktu ya Allah ko thok pi aina to ba istighfar tauri me adu ki matunga mo Allah ki mati magun thagal iba alhamdulillah Allahu akbar na traga Allahumma anta salam ila akhir sigumba dua solisena Allah na aibu ibarat panggal pina biraga Allah na taufiq pina biraga aise Allah na ibarat to bangam handi ki bagi damakta Allah ke shukriya wa Allah ke mati magun thagat ko wahi sing son mane hainin isidi dunya masung akhir ani makti koi mai pak ngai damakta Allah Ta'ala dan ni jagada bani hai jagada bani Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam nabi rammi kariyana na koi Allah Ta'ala de ki sabar ni kanu afiyat ni jawan sabar ni gano afiat ni jaw maram kari gino hai kana sabar hai bese khang bhai pot si karam ganda oi gada no hai kana awaba amala akanda sabar la kada me awaba le ta sabar le roi ada Allah Ta'ala dagi wara ga sabar to udu ni jagano afiat hai bese sugwa wa da bira dunu ai gudu no ai phang bodu Allah dagi ni jaw sin Allah ga nabi sallallahu alaihi wasallam takbiram aduna Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fid dunya ana sigi do asal Allah ga nabi sallallahu alaihi wasallam takbiram me Allahumma inni as'alukal afwa wal afiya fid dunya wal akhirah ya Allah nahang naibu dunya da su akhirat da su mafam mani maksida ya Allah nahang naibu wada na nungai ba ek takai da ba akhir hai posat ya Allah na fangan yu ana Allah Ta'ala da gini zona Allah gina bina biram ne ikoi na matam ko de makta Allah ni jagada se sigi dua sine akhir se Allah ni jagada me ai sabar to ngam han yu na dua ni jagada te hoi kari ko ma wa ba lak bata ra ga dia na ye nungai da ba tho do thowan ni da ba tho tho bata ra ga di sabar tawgani adu Allah dei koina ni jabdi han badadi akhir se ni jagdabni amasung ikoi matam ko di magta Allah Ta'ala dagi Allah ki nabi sallallahu alaihi wasallam ki syafaat hayeng kiamat ki nimida fanghan dina bagi namak so dwani jagdabni tabrani ki riwayat amada Allah ki nabi sallallahu alaihi wasallam na sunna bi ramin kana gum misaka mana nungtigi fajar matung khudingi amal lama sige amal zikar gum bataw bata ragadi
Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam na mahak ko syafaat to biraga mahak ki makhut pairaga Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam khud mubarak to na mahak ki makhut pai biraga jannat ki hong ho thindin digani sin kare ko masiga amal se tawba dar ke fajr matung goding ginung ti madu ki dua udi raditu billahi rabban wa bi muhammadir rasulan wa bil islam dinan raditu billahi rabban wa bi muhammadir rasulan wa bil islam dinan raditu billahi rabban wa bi muhammadir rasulan wa bil islam dinan sige sinungti ahum la kana misak amana chang nai na adum masana wakhal tawraga sidri bo forum chang nai nungti ahum la solo bata gadi heng Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ke syafaat phangba adu khaktang na tana Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam na ma ke makhut tu pairaga jannat ki thongjin ko Allah ke Nabi na thingin digani sini ai yan na kana kamlo kan to minute amma minute manga tara chang ba du gum laba mal nate Namas mata manga chang nai solaba haram oi thabok sing thadu aba ayu ga siga mal se taw ki bitara ga di adu yamna chaw khar ba kana se Allah taala na pangan digani ngasi sagon sen ne hujik magrib matam nimitang hi wadagi jumma ge nimit hauran se ki jumma ge nimit taw wada mal sing tangai fadne ko khang darkar oi jumma ge nimit taw wada mal sing jumma ge nimit se matip ma ko lebne mine di ko khang ga jumma ge nimit se kari kari amal taw wada no ha ba se am so karam ba amal le hena yam taw wada no ha ba se ko khang di sisu tamba darkane khang darkane juma ke nimit sida kwairian chaw bakana budi kaino ha bakana kana gomana juma ke nimit sida darut si yamna sonbata ba darut si yamna sonbata ba ade batara gadi mahat ki da magda Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam ne ke di harau pause ne ma ke Allah ke nabi hauze kausar ki sing kitak an digani hai bagi kitak digani hai bagi Allah ke nabi da darut yamna solimati Allah ke nabi ki shafaat huna bangani amasung hayeng hauze kausar ki sing atop nabi am boda hauze kausar ki gun sigi ni amat Allah taala na bibi ki banate ba inna apaina kal kausar ta sayna makki waina aina na hangwanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hangwanda kausar adung lam hauna ba ifut ama adung laba matik magul lay ba sigi ni amat na hangwanda panghan bi ba ne Allah taala na hayri ne Allah ke nabi khattang ne sigi hauze kausar ki sigi ni amat Allah ke nabi da khattang ne Allah taala panghan bi to pa nabi am boba Allah taala ne sigi ni amat pi ki de nabi am boda pi de sigi hauze kausar ki sing thak khara mi do janat compulsory phang adab ne adu kana ko misak amana juma ga ne misa durut si yamna son bata raga di hayeng yamna thuna hauze ko sagi sing thak Allah taala na Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam gi zariya de phangan bigani durut yamna son bata raga di lyrics sing de ko re thenge madu kana ko mana juma ge ne mitsida durut si lising ama mam chang nai na juma khudingi adum chang nai na son bata raga ade bata raga di Allah taala na mahak si sidringai ki mamangda hayeng mana jannat to lay ruguda mafam do adu uhan birama matung da khanghan birama matung da ma se sian gani siniari juma khuding ki changai na kari gumba durut si lising ama adum son ki batara adu bata gari ma ki pangal lay de khowa ngam nei ko khowa adu ta gari Allah taala na sidringai da Allah na mangonda ma ki thamode ilham tawraga o sunat eka tawrago egera na tagana mamang do egera ini mongo mata mana jannat lay ruguda mafam da Allah taala khanghan birama matung da jannat ya suk thak sida sigi thak nang phangan bigen habi ki harau ko si phangan biraga mahak ki thawai ga haksang ga dunya de Allah na khain han bigani inta punga mani hum jangna dam na te ba daru se ko na lising ama swan matam da hoi ka de kana gomna durude Ibrahim se namaz sole de Allahumma salli ala Muhammad Allahumma barik sole de khar sang mai na sidi punga mamu mani jang ke bi ai adubu haujuk horen magrib matung de laura ga hayeng magrib phomon go swan ga da ne ba aduna karin to wa bo we be sigi se go swan matam aten me swan ga har kana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ase do aten ma durut ne si solo se ne daru sare natragana Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallim taslima koi jumanu ga samatun nuson badu si solo se natra Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim sikap solo se ini aina faba darudama lising lak son ba hoi magasi ki magrib hujiki magrib matun seila raga hayengi magrib mamang ko solo go da ga si kana se taala phangan digin sumina hadis to riwayat lai juma ke nimit sida ख्वाइदगी ना चाहोबा मलसे दरूद ने मरम दी करी गिनो हाइबा मतमदा जुम्मा के निमित से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मागी उम्मत से सोन दरूद से अल्लाह के नबी दा फरिश्ता के जरिया दे होले ना के फुलाना की उम्मत इदुना फुलाना गाव दे फुलाना दी मचानो पा फुलाना सगे दे मी दा नंगवा दा असुल फरी ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुंगल ली से
aduna maram waraga Allah ki nabi nasu ma ke damakta ya ifana ba to rahmat amsung barakat ki damakta Allah ki nabi sallallahu alaihi wasallam na Allah taala da du'a ni bi shine guys aduk matik ai juma ke numit da faidi hen taw sam na ga na faidi hen taw juma ke amal si darut sot basini darut tha basini aduna juma ke numit da masjid nganna la aga darut solaga lai basi juma ke numit atu amal ne masjid nganna la kasi juma ke numit Quran rasul ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah karena juma ke numit kari gumba जुम्मा के अजानी खोंजेल सी हे ताबगा अल्लाह की जिक्र की में कहदा अजान है मस्जिद में कहदे चतो है बने अब देखो कि शरीर तो उसने कहीं ना कहीं अजानी खोंजेल तार वतुने पुखी रमजान रबात और बिसंग बने भी तो उल्टा आने वाले जुम्मा के अजान लाउदने मांगे जुम्मा की तैयारी तो वो फजर में मांग दगी ना तकना फजर नमाज से तो कि जुम्मा की तैयारी तो वो नहीं देखो कि जुम्मा के अजान लाउर अमतुन बने देखो जुम्मा की तैयारी तो वो होनरी से asing bagi adigi matam di dunia ke thabak thoram ko jemang phado ga masjid me ke chal agda matam ne badiga masjid ta khutba ngairaga khutba solakrin hogi mamang da darusi solaga dum lai ga ne istighfar solaga daru solaga toba istighfar tawlai ga ne jumma ke ne sida tawbat toba se so atopa ne singa tawbat toba da ki jumma ke ne tawbat toba se ye na Allah nam ko pa me jumma ke ne se ko Allah da ni jawu ga ya Allah ai ho ki ko guna khudi ma ya Allah ko ko ai ha chang ke खुदिमक नंगे गुना खुदिमक या अल्लाह ना कोथोपियो नंगी इल्म दलैबा आइना काउथोखरब गुना खुदिमक या अल्लाह ना कोथोपियो या अल्लाह इमद ले होय पुंसी सी अल्लाह ना आइबो नंगा पामो न पुंसी ले मन बियो ने को अल्लाह दे नि जाउ गदबने जुम्मा के निमित्त नि जगो दुआसने है ना अल्लाह ताला ना पामे अदना एको सिगे अमल मखै सी जुम्मा के निमित्त को तौना है ओखल तो गदाय सिगुम्बा अमल मखै से को खल नगाय सोना काय सिगे मतम काय तो 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 जुम्मा के निमित्त तौबे यावा अमल कया अमल सिगे अमल से को खंग नगाई हो नरगा पारगा सोलगा खंगाई सिंगा ता नरगा इकोन अमल लेना पांथो बुतागे थबो ओन थो बुतागे इंशाअल्लाह ताला असिंग जुम्मा की मतिक मुगुल जुम्मा की निमित सिदा अल्लाह ताला का ना फंगहनदिगनि हायर ग का ना खोदि मके को फंग मंगम गने अल्लाह ताला को खुदे को अमल तो ngam bagi pangal pine guesano awasang masi khang ngai ga matam matam kai thop ngam bagi pangal su Allah tabaraka taala ko खुदे मगु pine guesano हायर ग फम सिंगा सिदा अल्लाह ताला को खुदे को अमल तो ngam bagi pangal pine guesano wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद